Sada ćemo se upoznati sa novim funkcijama aplikacije Lares 4 italijanskog proizvođača Xenia Security. Vrhunski alarmni sistemi sa funkcijama pametne kuće. Najnoviji dodatak predstavlju kaunteri, odnosno brojači. I ovdje imamo 3 brojača, sa leve strane svi koji uđu u prostor, sa desne strane svi koji izađu i u sredini nam je trenutno stanje posetilaca. To vrlo lepo i jednostavno radi. Povećava se broj jednih i drugih, ako neko izađe smanjuje se, tako da to nikakav problem. Sve može da radi preko žičanih senzora ili preko bežičnih senzora ili preko barijera, tripoda, speed gate-ova, otvaranje i zatvaranje vrata. Znači, vrlo je jednostavno i praktično. Kada se desi da se dostigne željeni nivo, može automatski da se uključi crveno svetlo na semaforu ili da se zatvore vrata ili da se uključi zvučna poruka koja će obavestiti ljude. Tako da, vrlo velike mogućnosti primjene ima, a sa već postojećim sistemom alarmnim koje korisnik već može da ima, znači kao što je Xenia Security i Lares aplikacija. Za više informacija javite se Lunatroniku ili pogledajte www.klt.rs. Hvala.